Bia Kamal ka Nuer Online TV and the manu de chen kosnya ke jan gwase me baro dan palpin ke lieng lerin kontin banong ye. Ler ban ling gwase me ke nyam lerin dan tore which ka sa Sudan ko self ke me yadi shalun joka Arusha, a capital city of Tanzania. Chala do ke no mache ja shalun jok tan lo tama jare which ka sa Sudan. Ano and dole dan che utin ka Tanzania chala do che kwerche jo to yo kam William Ruto ala kwer Kenya Ramadan Cap Kenya che kwerche jen ga self care taman kwer East Africa community che wotet ka William Ruto and Cap we Kenya gwazme chala rodin cha nyo lat gwazme ene chala do the graduation de la rai ke Juba ala Juba Institute ke institution dan rai ke South Sudan ala Juba University kadwa badan inshallah ke je awa the queen the graduation de la ke Juba University but ala ron tama cha ken cha graduation mo cha je bulat ba jo lat ne ka pai ro ron kin daro jan dang ro di jeni de lat ke jan pai wero won be du non tama cha ala do cha je bulat de la ka pai wero shang baro ka pai wero chala no ba jo la ne ka ron ke daro nyen dang ro de diech no cha je nang niam ami shala na mo wa ke je ron mere wi ka South Sudan bi gadul gor ka ki student shop ke 50,000 ne kon bi nyur ke exam South Sudan certificate dung secondary education CSE wa gadul gor shop ke 50,000 ke kindre jandang di wa kantin kontin bi nyur ke jan ron me wa bi kana tok ke Monday ke je lat ka shankaro ka pai waro muluni run ajan shangran bi kana tok je bi kan South Sudan certificate dung secondary education bi kana nyor kan gad chop ke 50,000 atona re wi ka South Sudan chala do te ji South Sudan ti shiga kare wi ka Sudan ti chop ke kudang baro South Sudanese national wa tiche gakare wika Sudan ka Khartoum ka capital Khartoum wan guje en gwasa mire wika Khartoum wa kan chukan long ka tel kwan kan tel pini wa rek dide long ka ke wa tel gwam jena kare wajin jinmi charo jime chajalat en wo ne ti chuko kudang baro shika gak ka Khartoum ka capital Khartoum ka ta dan en ngayen no to korte tere wicha ka Khartoum charo jimo chaja kwen ngai kono ka gwas en tamere wicha ka South Sudan chala do ne wa te kane tun wanta sha kaft mo je sha ka cholera do no sha ne shop ke 282,153 wa cha ka tum ka jan wala mo wala ndaran de cholera de je wika jere wicha South Sudan organization sha ke WHO KU health organization mo ke well health organization wa chikan na tikan ka tom ke sha well mo jaje da lekam wa ten te share laka lados ne ke man ne ko ba tom de shop ke 282,000 de ba ne tom re we ka South Sudan cha raje me cha de kwen lere me agenda na dien link kwi sa Sudan en ban yo jigam radien biate kamal bana jek kwa je nyane ko ken ke shuje paru jino jin subscribe kan online TV channel bye bye.